kuze imali iphume yonke wena mele uyenze into right wena mele unike mina into right ngizizwe nami ukuthi hayi man hey sekukhona lokhona yabo manje wena mozoshaya i1 round bese sokhathela uyalala ngeke kulunge mfana wami Ngise uyayiphuza na Okay kuma site imiza ngiphuzi but ngisesemusha nawe uyangibona ngegazi eligijima Hi guys, I am back again. Osithuli my love, okay? Ngiyaphila njani sisi Nami ngiyaphila siswambe ngisacela nje ukuchazisela ama viewers ukuthi wena kahle why nje usinboxela bathi nje ufuna elakho nje iBen 10 nje kwenzakalani nje sicocele uyibona no yabo lamakhehla hayi shem grand yiwo arthritis shukela hayi ayivuli so manje mina ngizifunela into yami ezongithi gudlu ngibe nale energy man angifuni imali yakhe like nginento zami ngigrand just net ngifuna yena nje azongisatisfy nje kuphela nje umntana omncane nje azokhona nje ukukupha naye ayisho abantwana basisele energy nalezi zinto abaziphuzayo sibanika lo mdlandla lo ufunayo manje lamakhehla lamakhehla lawo wana nix manje awona next ani yo yasengikhatha so njengoba sisi uthi ufuna umntana omncane awunandaba noma wathi unale 18 years you don't care like as long nje singeke sesidlulile ku statutory rape after 18 sekamdala so nje azikhali right wena after 18 mina azikhali so sisi wami unomntana wena yeah nginayo umntana oh okay so uyasebenza yeah ngiyazisebenzela mina ngiwusister lapha eclinic so nje angifuni nix kuye nje funa net nje yena kuphela manje sisi uyazi ukuthi obencane inkosemi bayathanda ukubhejwa hayi khona zomnika ngakhathaze ikhadi zohlala kuye zonke ngizothola imali ye transport mina kuphela nje niya kube nenkinga hayi nginankinga nayo zonke nje nazonginika le ngiyifunayo oh as long as ufunani mina ngifuna ufuna le energy man angenze ngizizwe ngimncane kabusha man yazini akwenze nje uzizwe umanzi nte ufuna ukuzizwa umanzi nte ufuna nje basibone vacation mina naye bazobona khona ni match ukuqepheza imama liqepheze man yo imama liqepheze akakhululayo ufuna ukuvezela konke asithi umntana omncane okay guys then never sikyo on MSL our handsome mtsapoza awusuka hey abuti njani sisi ngiyaphila kunjani Ngiyaphila. nami ngiyaphila so bhuti wami ke na bengisacela nje ukuthi utshela ama viewers igama lakho igama lami uThepo ngihlala khona kaRayi kasi 666 bafethu okay sure so osikiyo Thepo ke kopa ubuhe ke kopa utlele ka mama isisi yo wena wa yanhlanhle wabona o batlang ko Thepo ho etsahala eng Thepo ke yo lo usikie azithepho mntana mne futhi singathi mntana singithi na Thepo baby ngizifunela energy yakho funa imali yakho anginandaba nayo nabantu ngifuna ukukunika yonke kuthi nje nalabantwana abancane ungasababheki nokubabheka uzibuza ukuthi kahle lo gogo lo wenza ngani kahle hawu usho ukuthi une energy hayi tutsa mntwana uzobona tutsa mntana uzobona yethebza tutsa mntana uzobona yeah wena bengisacela ukunderstanda usisi uze ngokuthi kahle ufuna mina kahle angithi vele size lana sonke sime lana sisho ukuthi vele yi crush nawe I mean i type ne type sakutshela ukuthi usisi match yakho njengoba nawe bobhalile ukuthi udinga umuntu angithi akhona umuntu bengimfuna ne bengadwa bengalindelanga ongaka man bengilindele mhlambi ongishiya nga 1 yenyana so yabo una ngakho sisi my mhlambi confidentiality ne for ama age nyana uthi singawabizi but okay maybe I don't know maybe so wena manje unenkinga yokuthi nje umdala kakhulu ne hawu Thepo ke ba utlwa usukotla unale energy utla isa re nthetsana na dimesha Thepo man yazi man Thepo tu ungaboni yabona imzimba ne age asizibekele side lezo tefunekayo ukuthi nje ungikhiphe busy kube busy nje vacation vibes couple goals yimnawe together no worry wena so sisi wena ithe ngibuza lapha you said unomntana ngithi umntwana nginaye wentombazana right nje yena wena unamntana cha nginamntana usisi athi unomntana okay nginombuzo nyana for usisi so ungitshela ukuthi bengathanda ukwazi irelationship yakho nobaba umntana ukuthi njani since ever if mhlawumbe singa engage ku relationship mina nawe because izinto ezinjalo ngiyadinga ukuthi ngizazi yabona no mina lo baba umntana sibambisene regarding umntwana
mara nje kuthi mina naye hayi sengiright shem indaba uthanda abafazi hey umningi ubhuti Ngeke zambulala. ngabe unento encane engasebenzi sokuthi nje vele bekachitha nje ngoba uyindoda kuphela. Hey. Yo. Okay, no sisi ngiyamuzwa but impilo yami mina ngiyayisabela and ngiyayithanda. Sizabona ngisemncane ne. So ungitshela ukuthi angeke bekhona vele serious inkinga. Yena uchubekile ngempilo nami ngichubekile ngempilo so mina naye vele hayi sekumntwana kuphela. Phandle kwalokho nje hayi khululeka. Uyakhime kahle. All right. I know. By the look of things ngibona ngathi khona into engasebenzeka yabona. Because vele nami kade ngiyifunela umuntu and ngathi you the perfect match for me yabo. Okay, before siya kude ithingenze so. Sis, wena mawuthandana nomuntu usuka ufuna umuntu onjani mawungena ku relationship? Akufuna umuntu onama complications yazi khona abantu amothi yamfuna efone nawo umtholi ubusy nabangani akangiphi isikhathi sakhe angimfuni lo muntu onjalo ngifuna ukuthi mangimfuna ngimthole umuntu mangithi jump athi nje baby ngila masithi baby siyahamba ne vacation ukhona available yonke into like ukhona unginika yonke into engifuna nasempeteni hayi ke mele ugijima kakhulu mfana nembiza bangabe kuyadingakala uyithole mfana ngoba ngiyakubona ukuthi hayi wena nanawe sizozwana. Wena puti njengoba uyayiphuza imbiza. Ngiyadlala, it's okay. So wena mawungena ku relationship usuku ufuna umuntu onjani? Well as okay angicabanga ukuthi ngiyele ngayimention lento le. Well ngifuna inkinga intanga zami manje sigijime kakhulu. Intanga zami sigijimile sisi. Intanga zakho zigijimile. Yo sigijimile intanga zami. So ngiyacabanga mangithola umuntu omdala angithandi into eziningi but nje umuntu ongeka ngicontrol umuntu ozongiunderstand nami ngizom-understand. Yeah, that's all. Oh batla ntotse jwa. Yeah. Usebele urutlwini. Hayi ngikuzwe. Obhethelwa. Yo hayi ngiyafuna ngiyathanda ke. Ngiyathanda ke side. Khadi kuwe. Yeah, usisi uthenje ikhathi yohlala kuwe. Just net nje ungishile nje. Imali transport nje kuphela. Lapho kujabula mina ke sisi wami. Ungayiko bhetshela intanga zakho ngemali yami. Ungabhetshela intanga zakho. Intanga zakho uziyeke nje. Bhekane nami sithi 1-on-1. Sibone ukuthi sento yosaphi. Nje bangishila intanga zami kahle zingihlulile mina sisi. Zigijima kakhulu yabo. Zigijima kakhulu kanjani intanga zakho Peter? Ay indlela yazo mansisi. Indlela yazo angazi ukuthi ngayi-explain ngithini lento le ngoba ezinye izinto babathi ngiyabody shame or ngenza into ezinjalo so angithandi ukuthi kube njalo yabo but intanga zami nje kahle angisazifili ngithanda abantu abadala kakhulu so nami ke mangithi So awusafili intanga zakho? Angisifili. Njengawe sisi abo madala awusabafuna abantwana. Uyabona ukuthi khona lento. Connection khona into engenza ngale. Ziwa ngale. Nomtheploni. Awu manzi inte phansi khona namtheploni ungawari nasithandwa sami. Wena wamanzi interi. Usisi ufuna ukuthi nje umenze nje abe manzi interi. Okay yazi ngizozama ukunderstand something ne mara naye ngifuna understand something ukuthi le way le akusiyi ukuthi ngiyathembisa but makube kuyasebenza kungasebenzeka mara makungasebenzeki but akusinto engithembisayo nje sisiwami uyayibona ke manje. Hayi ngiyakuzwa nje mara ukusalayo kodwa since ushila ukuthi wena uzidingela imali khona ioni kuze imali iphume yonke wena mele uyenze into right wena mele unike mina into right ngizizwe nami ukuthi hayi man hey sekukhona lokhona yabo manje wena mozoshaya i1 round bese sokhathela uyalala ngeke kulunge mfana wami. Nise uyayiphuza na? Okay kuma site imiza ngiyiphuzi but ngisesemusha nawe uyangibona ngegazi eligijimayo phansi khona ya wena uyaflow ubhuti sisi. Hayi ke sobona khona ke otherwise hayi sibona ukuthi isaphi lento yethu. Oh manje nithi kwenzakalani? Ngama type nithandene noma kwenzakalani abana no? Well singayinikeza i-try ngokucabanga kwami singayinikeza i-try however njengoba bengishilo ukuthi angeke kube into esolid ngaleyo ndlela athola sesiwami. Yeah. Ningayinikeza i-try. Singayinikeza i-try. Yeah usilike inikeza try. Yeah so mara hanhlanhle killing keska bathu ba mara kwenzakalani? Sisazobona ukuthi yabo siyakhona ukuphilisana siunderstandana before but haliso be permanent mara la leka linkachaya ke no. Yeah siyayizama. Izameni phela futhi ufuna umuntu energetic bonisa usisi ukuthi wena udume ngani njani.
uthi Muntu wami. o ise o suile re rata batho ba di-energy ene o tšhelona le neja gape ke eng kante o se le buile ntho tse jalo o nga sabe wa utlwa bambi pentene mama o itonse ya wena yazi empilweni ngiyaqala ukubona ikhisi emnandi kanje ayikutsho kanjalo ukuthi soloko like in most of the time anengishuthi show shuthi kwayenzeka ukuthi angithi uyabona umuntu omdala ncabuze obenten kwakhe kuyamporoma mama nje kuyagijima ngiyayibona into bokhuluma ngayo ukuthi nje yazini u-energetic mama nawe guy ngiyayibona lento ukuthi umama nje kuyoba rafu kakhulu ngangena emphakathini nani so guys basically ngidipona sis before pin and take uthabile my sis Right so far I'm good. Yeah, sayizama lento. Wena Mtshepoza? Well ngijabulile mara sizoyizama lento. Sizoyizama lento. Ayakunankinga ke. Ngathi mama kasakhona ukubheka uThepha. Anisablash nina. Akunandaba ke asikho lapha into zakhona ke. So guys, basically ngidipona basically osila buti nje ba ratana bona. Osera ke na stress ke batla le pentane fela as long as le energetic le pentane lona la nna ke na taba ke tlo mo data o as long as atsamaya fika imatha man understand so chomba thuba ke match le matchane le match le bone ka mogong baneng ba hakana ka teng le ka mogong baneng ba sunana ka teng go kile ka fila ka re yo energy mofutho so basically guys lona if mo higher o singing kapona le crash o ska le bala fela basically hore inbox ka pa basically hore ngwalle fela message go jwetsa kwa baking blue bona ke na le crash ene ke hlopha ke jam ke tlo thusa ntanga because of blue waits wetsalang ka ene wa thusana as long as a file ka ngona le jam o hlophang ke tlo thusa basically ke tla le bona ko le next episode. I love you all of you. Yes baby.